Evo nas, ulazimo u kuću. Tu je prizemlje. Evo nas tu u prizemlju. Ovo je jedna kao ostava, kao što možete vidjeti. Ovdje je kupatilo. Spavaća soba. Ovdje je dnevni boravak, kuhinja, trpezarija. Kao što vidite, znači grijanje je odrađeno. U čitavoj kući ima grijanje. To je znači dnevni boravak. Ovdje ima i alternativa kamin, ako bude potrebno. Trpezarija i kuhinja. Idemo sad na gornji sprat. Idemo sad gore. Evo ovdje imamo jednu super stvar, jednu terasu koja je veoma lijepa. Evo vidite, tu je komšiluk. Veoma lijep pogled na Kalin. Evo ga druga strana. Ovo je ostava, pušnica, garaža iza. To ćete sve da vidite. Evo je, ovo je znači jedna soba. Druga soba. Znači tu ima terasa također ispred. Znači tu je zove spavaće sobe. Veoma lijepo mirno naselje. Ovo je treća soba na spratu. I ovdje imamo još jednu sobu koja je bila predviđena za kupatilo, međutim nikad nije napravljeno, a može se napraviti iz razloga što je dole ispod ono drugo kupatilo. Vlasnik se izvinjava malo na neredu, ali sam živi, tako da ništa nije sporno. To je to. Znači kuća Kudurlije Bugojno. Na prvom spratu, znači na prizemlju stvari, imamo jednu spavaću sobu, dnevni boravak s kuhinjom i trpezarijom, kupatilo i ostavu. Ovdje imamo 3 spavaće sobe i jednu prostoriju, znači koja može biti sobica, može da bude kupatilo. I više informacija imate ispod videa, broj telefona.